Semalam saya teman Natin pergi jumpa heart profile person lah. Tapi of course tak boleh nak reveal siapa lah. Lepas tu antara the best part adalah dia tanyalah umur apa. So dia jawab satu angka ni, tapi sebenarnya tambah 10 daripada angka tu. So sebagai wanita, kita berbahagialah bila orang cakap kita jauh awet muda daripada usia sebenar. Jadi apa rahsia awet muda? Ni selain aura seri lah, it's more on your inside. Macam Datin Ragani cakap, Melody Boss cakap, apa yang kat dalam akan terpacar kat luar. So did you see yourself as someone beautiful? Did you see yourself someone attractive? So that what would be orang lain yang kerasa from you lah. Sebab hawa feeling ni, dia memberi vibration dekat luar. Jadi bila whatever that we feel inside us about us, dia akan terpancar lah dekat luar. Jadi sometimes it's not about kita mengambil kira dari segi skincare routine. Itu penting, I don't deny it. Tapi take care also what you feel about yourself. Sebab tu kita kena rajin bersiap supaya we feel good about ourselves. Dan orang akan tengok macam, dia ni atraktif lah, dia ni sekian-sekian lah. So macam, faham ke maksud saya? So that's how untuk kita bina rasa awet muda dalam diri. Dan orang akan cakap kita awet muda maybe 5 hingga 10 kali lebih muda daripada usia sebenar. So yeah.